Facebook ulani ADN FM maifeni wasa witu vinaitu dini wa YouTube ni ADN FM ili mizito zake zivena wadhikisi wa ilobi na masako ni meoke na kenda katno ili dini wa kaundi ya getu ni meoke na monsa katno monsa dini wa kaundi ya makuwe ni meoke na ina katno na monsa katno monsa edukeza maitu mangale kwa embu kwa Meru ni meoke na itano katno itano noru edukeza kusala on www.adnfm.co.ke omundi mwedikisia Itania mwika maito nina mwikala mwidikisa ne kwati mitamboni umelo ndini wa page ito Facebook na bado imedikisa ndini wa mitambo ito ADN FM wasa witu vinaito tumane maelewa ni mutna uwo wata na sindu sema demba tausi na maundume kwenye otongo hii challenges wila mwika medito kwa manasio mutna ni wa omundi Kilungu ndini wa Kilungu mwidikisa kama kawa nita wajavis kemoyo na ni wanzio ka tuyambia ba yako nani mudna wa mwika tuyotania ndo mbote mwidikisa wa ADN FM masito maku na mudna wa mwika uwelea wata masito makwa nitawa Emmanuel Tonya wa Muthama kwitu ni mboni kikima na muthenya wa mundi wa kutania a mwika yeni welea wa ta muthenya wa utania ma youth sindila mekite thini wa maundu ma governance na kana maundu ala ila tusieta sustainable development goals. Asandi tuisonga leko neno ngi masito na niwo na muthenya uwelea wata Okay, masito makwa ni John Busio ange membe sita Duke numete Kitui County wala ni the chairperson wa Kitui County Universities and College Students Association na umundi wesu wa youth ni swa maana muno ulatu kawa mwe tukasherekea achievements ila twikiteta youth na ingi tukekala bamwe na tukanena tukamana ideta youth twende ya kindu cha maana ni kutania kila tu achieve teta youth na tu imagine kila tu endaika going forward. Asante Chambe no tanu munene sioka kutwita ko sese ni kicha ADN FM no tanu munene bio ndanga no wo monde wa kutania amwika maito ndeitu ya Kenya na worldwide kama sirenda wapita mwangaji wa mani numeta makuweni na muthenya no wo monde ne nda nditani anyembe tani mwika na maundu ala nithitwe njika maisha ni makwa na maisha ni ma mwika enzangu ala meko kisioni cha makuweni na Kenya at large na muno ila gutania muthenya wo monde nitata ulilikana maundu ala amwika maratite kukwata ibindani ila twithitwe na tuipanga tuikia mipango ya mabinda langi tukwenda kwikala igoyo lwandi na tuikia mpango za usubia amwika maune Asandi ngaliko neno ngi masito na muda na uwelea wata kwa masito enta wa Daniel wa Kisila umete Makueni County dongo ese kikundi ketu wa Makueni University Student Association kanamusa muthenya wa mwika nye mwene tamundu wa mwika kindu chambe twila twenda tukikumbuka iteta mwika muthenya witu ni twisi what you call generations generation ila ipo mundi ila ipo ibinda ya tene na yuta mwika mundi twisi pena a lot of challenges ila tukwisila yu ila twende aniteta mwika tosa mwanosu tukaswani ai mathina tu bitila tono manda nzia siva ketha ni twisolve mathina maitu twimanda a way forward ketha twende mathina twima kwatengi. Asante bau tuambi yobawe peke ndu mundi twitania muthenya wa mwika ni chao peke ndu kuona wai lotania muthenya wa mundi weta mundu wa mwika na peke ndu kuona mwika maili lotania muthenya wa mundi kila nguona iteta mwika tono tane muthenya wa mundi kana idea mwika ni na population lani ndeno yitu na in the world so tukekwata na nesata mwika tuya la inesa tona kwika maundu manene matono twandi itumbe. Asante ndo inenge manu umundi usu tuitania muthenya u peke ndu kuona mwika mandi ya Kenya na mwika maitu maili totania enzio kama muthenya wo monde ne muthenya munene pio kwa mwika ma Kenya
specifically Kenya na tena sindu mbingi cia utania chambe ke kwenda amuika nemethumeletie na makenengane kusavu ndi in their best understanding na nituonete kuma about 2024 amuika nemenethumeletie na mamwayo going forward nitikwo sotongo ina utongo inete uniform na palate tena umani nituthima ofisini atu mandete umani na nitithiro tuimando umani na nitithiro tuipush sindu cia muika ciethukiwe na yiko mipango ni baiko metatatala meane ya kuyanisha maundu ma muika chambe ki nitithiro na ikundi tawa NYC National Youth Council kana ikundi ya muika Kenya na ikundi yu kuma establish watu wana in 2010 eki election oimwe na election isi nisi tusavi all that time baka oyu na nitwithitwe twi struggle kwika election ya kikundi chukita wa NYC na nondo ibinda thia amwika manokilile na mokilia wasia wo na maasia unless we are unless sindu inde to discuss then tisito maasia tunewe mbesa cia kwika elections nondo ndithitwe tithitya all through na tisa au newa na no ni you government ya Kenya ni na nengania mbesa cia kwika elections ya NYC chini kindu kimwe amwika maele kwitha no tanu no kumba wa kutania mutana wo mundi amwika Makueni me no tanu munene pyo nundu wa kwenda mbe county assembly ya Makueni na government ya Makueni ni thitwe yimethukisya nitwithitwe tuthiukilia wase witu kwa sindu ila sithitwe siteu to favor na sindu sithitwe tiona tibiniwa na serikali witu twithitwe tuyona uthithukisya kuni tu mathuthia maende na kwithukisya kimwe ki nitwithitwe na program ya internship ya graduates ala mekire degree diploma from universities and colleges imethitwe maya uptake for skills development na kukwato man kwendese ono kwato man katika government ya Makueni na kuma 2022 bau itithitwe tiona mathoswa andwala minite school mathoswa internship makambi yothukuma na maima na career sio CNT chao kila mwaka above 100 interns na you nondo mwaka huu ne banethiwe na itilafu kidogo serikali ya Makueni ya tila internships ya Makueni kuma the record high 120 interns to record low 60 na amwika mo kilia wasia wo na serikali ya Makueni ntuonie those tampya la mbakungamya chao kamba kungamya onboarding ya interns na county assembly ya Makueni ndiye no process petition ya launch when amwika Makueni na you ni kwatia in the next few days nimekwitwa maende si momeendata kindu cha katatu itithitwe tiona Turkana county ya Turkana ila ipasabyo na Makueni na youth advisory board na Makueni netho leading in devolution ya isa wana youth advisory board etu no kililie waseta amuika tekwatana na ikundi ya Musa na makundi ya langi maamuika to kilia wase witu kula county assembly ya Makueni through the serikali witu we establish youth advisory board nikenda isa interest ya amuika represent amuika kila facet yo ndea utongo wa Makueni tena sindu mbingi mono cio tania ndipo wataku emirate bao munthi cio lakini isu ni kati wa imwe ila tu utania muthano wo munthi ndu kwenda ha mwika across the globe mambi kuitania na mathende ya nakukilia wase wo ikakilie ndu ibinda renge. Thank you ngalikoni yaku umunthi titania muthano wa mwika peki ndu kuona mwika witu ambia Kenya wa ilotania sindu ila amwika motania nye ni umwe umundi ni sindu mbingi muno ya Kenya na kindu cha mbe ni tunaumilia wase witu either through maandamano kana wase ulongi mwana youth unaumilia ni kana wone we drive change either politically socially kana economically na niyo umundi ukuona serikali ni kutata view hii ni kiludi youth maundoni ala morani wane serikali so youth ni tuna maundu wengi motania na kwa like panini ta mwana youth wa Kitui County ni tunarati as much as possible no Kitui County bena ina youth policy tuumilia wasia na paumila nini executive
ya Kitui County Yes. ya draft youth policy ya metwa county assembly dekana itwa ebyo ithe na maundu mothe alama youth monene onethe ndina ikia kila kindu na ithie kusukuma wase huo ndonekana ewe kiwa twa petition county kwa county assembly tuonekana maundu ma internship na youth framework ila kwithia na empowerment ma youth ni kwithia included na umuthi county assembly ni na committee petition yesu na petition yesu ni endere kwithikizwa ni committee ila ya youth ni kana tuonekana maundu ala na nene yebo ala me serious na more involved youth wa Kitui County kana ni makwikiwa musingi ne wambe. Asante. Ni chao kuona tailotania muthani wa umuthi mayuthi pe kindu kuona mailotania muthani wa umuthi na muthani kuona waile kwithiwa gwiko na waile kwithiwa kilebi na witani wa umuthi ekanitanie amuika emergency na specifically ndienda Makueni nditania amuika Makueni amuika Makueni nimekite sindu nene muno especially maundu ma protection ya farmers Makueni mwaka uyu yambia bandu mwiwa kana amuika Makueni ni ma engage ya county assembly ya Makueni maenda to protect Makueni alama diliana makati asuna alama mitangaliko isi akimani alama imandengo na alama ima namba nuko na mabuyu yeda value added kuma namba ida na pesa mbingi muno lakini Makueni mauya wakwadho wa nthi muno na chu amuika Makueni ni manosie na maenda ku engage county assembly ana oyaga na ingini tani amuika Makueni especially alama mo concerned na maundu ma climate kuma Makueni no tunoni amuika Makueni maenda kwa county assembly ila manandete kuensure kana key wetland ila yanenganiwe presidential directive ni president either he protected lakini kuma vinda yuta sauna he protected na ni kuende na encroachment ekanitani amuika suma Makueni nundu akwitha mustali ni wambe vitania sustainable development goals nundu ino theme ya mwako kwitha mustali ni wambe in eradication of poverty na maundu ma climate change. Asante nenda twambie ingale kwa suwe omonde usu sindu mbingi na ila amuika me kumela maleno ne makatwa iseme atianio na crime mbingi kana kiyo kingi oyu cha muika ne mawia na kwa sema mawia ni the graduates masomete mena degrees mena masters mena diploma ne masomete mena umami na kila muika maitu mandi ya Kenya oyu meotula mamote serikali ni kwitha aingi moma mawia ni weta we mundu wa muika bala uja ni ata uko na muikaya maile kweka ukethia kana maile kwekwa ni ndite ya Kenya ukethia ni methi wa mease uli mama oya job creators lakini ti job seekers ni ata uko na chele ni cheo kilo uko na chele kwekwa kweketa kana ni methi wa mwana ni swa kusevya mawia kusevya sanduange mawia inditi kusevya mawia ekani tuthie amuika mo kamba na manthi yonde atimatabya kindu kimwe nye ndietele nise kuandikwa na ndibata na kuandikwa lakini mailite usisia kila tumita kwa kisungu a problem they now we bantu maka identify a gap a problem ye bantu no itonyo usisia undu utonya kusolve the nosu na you wasise with you ila wende na try kusolve the nosu without create a service na through that service now you can charge na you are charge ndio itaenda ukakule uyana ofisini wa school ofisini wa serikali ofisini wa county kana ofisini wa wote kwa hiyo nienda kuyamuika let them identify a problem a gap that is existing in the community, solve that problem and while you're trying to solve that problem convert that knowledge and that service to make money kana with the andike wene nduketele wisa kuandikwa ni mundu inundu tiela kwa ima wea tene the white collar jobs ni sia tene na niwe kuima wea na nyitiko na serikali isa ucreate myanya ya mawea tu ya nyidu onde kwa utu ithiandike. Asante nengemo ni peke ndo kima tuthi tatu ya sia muno youth me the solution ya mathina ala mevo community ni itu twele obinde sia muno tuone
nundu bena thina umwingi na Yeah. nithe tu identify na tu unena lakini tu unena na tu caution lakini tu kweta solution Yes. you ne gukulia youth maitu tutate muno tumande a solution yesi ya thina ila twina sio challenge ila twina sio society ni hicho Yes. at the same time nundu ni wakulia we ila government itona kwithia involve youth ne kana Yes. create mawia ni twithire tukona Mosota deputy president Professor Kidiki the round communities moso kwanza situ cia ukambani nengane pesa cia empowerment na noni yangi menengane ona tumota Yes. na sindu taisu ni initiative ndio lakini inengwe segment imwe ya youth na that youth ikanengwa mama maitu of which ni kindu kisio Yes. kana ikanengwa andu alama miaka yasonganga banini sio serikali imanda initiatives ya empowerment ingi si the sisi ya youth Yes. na usini we umwe tutethia youth nondo o youth na youth alama ni tuonete alama me pushite muno makamwa ku create solution Yes. me create a solution yo iweka ma create a solution ya mundu ungi na ke mundu ungi ya create solution ya youth ungi Yes. na twende utwabindezia we ya kuempower youth maitu onetha ti monde anini lakini asu anini na mone mo create solution kwa youth ya langi yeah, thank you. Asante. Nenda ukuli very different Peter. Umundi usu ni kia kana ni withi to ikwatangana na ma students ya ingi na mwika ingi biu. Ni maundu ta meko wala withi to jeka. Wikide kana ne wate desa mwika na no lengi wikide kana ne wate desa mwika na sindu ila matona kweka ikamatedia na ni maumo meko wala ukuona methi to muno maikomana na mwika thini wa kudide kana ni maidia one wo. Asante. Javis ni thiro jeka maundu maingi ni ngwatanio na mwika Yes. maingi across the country. Yeah. Alama domicile twe kana methi twe ikundi ni cia county student associations asuni students alama me in different colleges and universities across the country. Yes. Lakini maumite specific counties. Talama makuweni me Musa alama Itataveta student association. Yes. Lama Mombasa University student association and such like across the country. You are muikalsuni to the kana mosi ndumbinge sia Yes. oma capacity building sia oma ka nikenda wethi ni ma bikira ila level employer ukwenda. Yes. Na also ni ma bikira level ya ku identify a problem na may provide a solution. Kindu kimwe tithika ni leadership skills conversation. Transformational leadership skills conversation. Na hii ndari in line na clarion call ya kana theme ya mwako International Youth Day ila ni empowering Nina kulia challenges ila mwika maitu methi withi tu koma nacio thini wa kutethesa mwika maitu na maundu la withi tu jika kutethesa mwika. Asante Javis. Kule ini kule sione kule timely. Yeah. Vindane wetu utani ya mwika dhitu ya Kenya under the theme of empowering local youth action on sustainable development goals. Kindu chambe ni dhitu ti nacha leadership through transformational leadership skills conversation. Yes. Ila dhitu to conduct per county. Nondo to targeted groups ila organized. Kuma kila county across the country in the 47 counties. Yes. Tuma capacity building, tuma skill. We say the animal to identify na support opportunities. Yes. We say your brain is the greatest weapon you have and the greatest asset. Now we must train that brain to be able to identify an opportunity than identifying problems. Again, we are going forward. It will provide solutions. No to provide solutions kila ni tuona dhina tuele kwambia kuona opportunities na you katika kuona opportunities tuone opportunity in leadership. Yes. Tuone a leadership gap which we can fill as young people. Yeah. And address the issues that we are going through. We are in a twebindane dhinge. Yes. Tie binda yala atongo yala me otongo ini oyu esindu sie oyu mate osielawa na mali kwenda osielawa ayino mali kwenda osielawa nicho kitimo uko na agencies ambe yo ko kai kendo storm parliament ikendo the state house ikenda kweka nyo sindu isio ndesi kanya kutata ku address a problem ite kuiswa anondo ni opportunity yuko
nitaambia kuma skill na kuma train their brain with nema identify how they can address that opportunity without causing mayhem and chaos. Another thing to thika ne kuduthia muika kuduthia muika maekane na meandarati pangi okay maekane na sindu isi twana kudhuru afya yona kwana akili yo mundu ni nasi akili ni your greatest asset na you enda akili yaku no kamenenga bangi usyo kenge menenge ndurungi rwako kini usyo kenge menenge mila the moment wambe yo nenga akili sindu isu ni yambe ya oshiringi yambe yo oshiringi isa kwethia your decision making ni yadinte na you the moment decision making yadinte also do is an opportunity to address appropriately so to it also to take awareness ya young people across the country maekana na drug and substance abuse nikenda with ya unit wa manenga future thina we kwakyo kwa kila mundu na kwa si maito na you hindu kenge to thika ta mwika niko sisi ku nature talent nondo or you talent is the most paying opportunity across the world or you adho kialama adho kia ndisianza or you me bombesa mbingo na kuliko president na atongo meiru ma Kenya na you nikenda na itu typical level isu talent with ya ne upgrade wa ito yaka kuona the only way out of poverty kana out of humble background kana ucha ni politics ingena tumia that ka inclination kende itwe amwikani nitwende na onacha talent through sports through athletics nikenda with the in future amwikani matona ni matona kwithia na kutethia misiro na twende theu nitukwisa kwete ka opportunity kange twambe ku incubate ideas I mean projects mbinge sia mwika sikwete kugather dust the university stores na inge in their cubicles ko embassy ni na ko school mekala nondo hamwika nandu very proactive na the moment to amaleja to ma involve ni mangeti yako in touch na ithi kwambia sindu sio ajo kutimiona asa inge mathima mbia sindu sio nondo serikali ni kuelewa what it should do to address this weza kwa na mambo yo nyabangi makambe ya kutikwira agency bayoka sitine nondo pay funding ya their ideas so you need to kwambia kwete incubation of ideas na to kwambia push government na county governments as well see incubate ideas ya amwika especially mema school nondo kila kana kirigenda kamine school ya kamine degree yako kana diploma yako no nginaka keka project isu ni a unique idea that you have developed through your studies time ila with the school and that is the only thing kana kaumana the school ya komwene kekite ile ingi with ya man mabango mandiki weka soma aka ka replicate mutiani ni yuko unikenda tupike pau pala serikali yo si etambia they establish KAIST Kenya Advanced Institute of Science and Technology ila ibae konza ila ni institution zeo under the leadership of Professor Emmanuel Mutisya wala wendete amwika pi nito kwenda kwambile kosa isi opportunity nikenda to shift gears from employment to creating the employment tuweke kuseek jobs kwambile ku provide jobs na these jobs we are also providing for our fellow youths and we will be paying very well not all you the current job groups let's see kueba according to their intellectual according to the no amwikala mebo you nitwanete serikali situ especially serikali sia county na sia national government or you on awaisia unola wedi the ICT sincerely speaking his excellency Kabogo then autonyi woma na what AI is then autonyi woma na ICT ni chao na nicho kitumi wo kwa na tuende na struggle na amwika meo cool ya though technology ni tuwe to incubate ye kandu kaka itu twisililie kaka so realize wanu ketha mundu la ukwati docket ila ilo realize ndu isu mundu su anande kuelewa ila ngumweleze ni mweleze chao oisi on account isitu sia for example Makueni
waziri witu wa youth waziri witu wa ICT ni mundu onote kuelewa ila mukwete kwa cia mwasiata ila mukwete kwa cia ICT mwasiata mundu na bia miaka bibiti mundu na bia miaka bibiti we mweleza kuhusu technology yumie the other year pe bina kuiso kwatia mundu na computer ndukira mwethia esi ngima na icio amwika ni twende na ma train no makwatithia kaumani withia ni mama na kwendete by opportunity na a way ya ku exploit nikenda tuitethie na tuisecure our future na tuthithia government situ matitu kwate moko asi appreciate amwika no tonyiwo no maniwo through inclusion in governance asante ngalikoni no nenda twende ne komina yumo no wa weni lakini no mumbire kija tumino kile ngalikoni iso na tu mina na ikude yo konya mondo ne mautongoli tuko na mwika muno maikara nondo mondo mautongoi undu methito maito yo bandi ya Kenya na ndino serikali situ za kaunti maundu ne mautongoi maundu ne mautongoi mailiata na ni chao kona mwika ukweduke mundu wa mwika ukweduke so mundu usu ni chao kelo kona kela wailo motabia maundu ne mautongoi to wa ya Kenya maundu ne serikali za kaunti we president wa Musa maundu ne mautongoi wana maendeleo ata na tawe president wa Musa ni chao withi to jeka kutethesa mwiko la wiba ndi ala utongoi siwe yes. Asante sana Javas. Nyeta ni president wa Musa na sene Makueni University Students Association. Kindu kila tuende sina kwika kutethesa mwika ala maitume bandi pe kindu na kibangite kene tuwe Musa week Musa week ipata niti kindu yota football tournament katika football tournament ni kwa the 6 constituencies ya Makueni sionde na kwema tukwele na atoto yetu athaukie pandu petu wake Bwezi West na Kaiti na uta na matuku kenda na 10 athaukie Kibwezi East na Kilome na some of the challenges ila twabite ile baba nikana ide utongo witu wa youth twenda tu ready kutongosia na tena tata capabilities ya kutongosia lakini hiyo tuka kwendea pekela kindu tukita intergenerational conflicts nondo wesia tongo yala maitume bayo lwango witu meona miaka minga ngembe waitu na utendea kwanze mukanenge pe bandu te kweleana nondo a different ideologies watakuisha you to major na the sport ile siro twende sesa Makueni University Students Association bana bikie bandu endea nitwa reach out kwa sports council ya Makueni na juu ila tuna reach out kwa sports council ya Makueni where they are not digital osiana na tia yetu ina mbesa isumbi ngisi yako kuna maondo watu ukona twendo tukwatania namo matutethese bala tutese na maize bala tukona tutona ukoma kwati yokera itwa kwati anenesa kenda mwika witu ende utetheka na mwika witu utenda ni wako nwe kalowe mukwatani wena alika maondo ange lakini ila tunabikie kwa actualize kila tunanene where they are council some of the members memendo tutumiana muno ndo where they are ila moka games nenda tumaninga allowance na pabi kwa bandu pathuka nenda mwewe menda maibwe na pabi kwa bandu pathuka where they are council la manali ndo kwata kaindo kuma nayo kautoketa katoke kuma nakenda amwine mana India na mbela itu baka to social kabala be director or to research concern na tuikia kana director no ko setambia ndio twakwata mbela itu na tuitabia council ya sports ya Makueni kitu sana sia school na tukitwa komando nzia nduto na kweta mayuthi maito so maike kuona to twena mbesa na maike kwenda tusemba nyamuno na ndo tukitwa kutethesa community na tuendese kwa maondo tuendese kweka kimwina cha Tata Sports na ingine tuende na kukona sindisita wa mentorship programs la tuko na school ni sito sia high school sasa Makueni County ya mwisho la tuamekunite matuko 25 ya Kitondo Boys na Kitondo nito akunite nge mubwane la mbone bandu beto akisauke teta matuko 11 mama wa Mwanza asante na ondio ongelela bu Davis kitumikela ukona amwika me struggle muno na leadership bila sibo ni kwata ni wewe president wa Makueni au tabia neza pio kana sports council ya Makueni na kuyemebela wao aene kwenda mainene wa allowance mama no kitone wa allowance no ile kundi ya siana sia school ikwendo tethese community nenda bana wa allowance maba
you isu nila generation ngukuya hii si kuelewa sindu ila siko asi kuelewa kana ni sia ile ku provide enabling environment Yes. nigena sia na thrive no jo kitumi ukona oyu pandu batu so ni undu twa ile ku tap the energy ya young people Yeah. ame of the streets magazi me agencies magazi me leaderless Yes. magazi me tribeless menda change menda integrity in leadership menda transparency pandu pati address chu ije tiketi yo venduka twathi twathi wengi mundu ungi desini wanduka kana wajo kwase one term mundu ungi eba yo kwete kwase two term sincerely ila amuika alame make 75% of the country Yeah. population lema kwete kwase menda transparency in leadership lema kwete kwase menda integrity lema kwete kwase menda employment opportunities lema kwete kwase menda my enablewe wese ndi ma realize their ideas wo wase mabaya wambe yacha one time na wambe ya kuma box wambe ma box wambe kwase you assume as one time me kwase one time me ase menda transparency in leadership menda integrity in leadership menda me enablewe ma realize their own dreams you go serikali isizi establish the thin difference between youth ame kwita integrity in leadership Yes. youth ame kwita transparency in leadership youth ame kwenda ma involve in governance meikwase one term na meikwase two term menda a thriving economy menda a thriving country where young people and young energy and youth power is harnessed and realized nikenda tume thina ni wa kwetha no ngina tukaenda ofisi tukamande wia Yes. no ngina sindu ingine very pathetic Asante, thank you. Thank you. Tuiminukilelia maundu ni mautongoi wiona kamuika kaile kwikata Tuambia ni nice ninye president wa Kitui County Universities Yes. na College Student Association iside kusa na wasisia Kitui katika maundu ma uongozi Yeah. ma youth ni kitu etina muno wakombea na county ila ingi Yes. na niyo tukite on board as an association Yes. tuonekana ni tu capacity build leaders alamo Yeah. kilite or you, for example the association ito behind me pena iongozi 54 kuma kuma every ward na kila constituency na you iongozi nimeenda support nikana in the coming 2 years or years to come nimo maketha metongwesia nini kukwito na nio tuketha na event imwe iketha twenda ithe inene ile ketha taliki 10 kuiwe 10 twenda twithe na mental awareness walk around Kitui town. Yes. na then we converge vandu vamwe pala tuketha na nini town hall engagement Yes. pala twenda twithe na most of leaders alama Kitui county Yes. moke bau governor included na iongozi alangi moke twithe na wasia umwe tumane niwe ye batuthi ndekana tu capacity build leaders yano maitu na ingi muyu wa nana matuku 23 tuketha na event iketha ya Kitui East Kiango Playgrounds isu nini evo ini ikanga kia tune bau Asante. nebo thank you. Asante, thank you. Tuiminukilelia maundu ni mautongoi amwika wimona ata naone wa mwika wibona ba maundu ni mamwika no tongoi kana sie na nditabia amwika kana utongoi nitwalite umanya kila kiende utongoi-ini amwika mingi wa mayasia nyaka ni manthe mpesa ndienda umanya ula unutwika governor ula unutwika senator lakini mundu usu wa mweka aliko utongoi-ini kana wasatu enda umanya kila kiende utongoi-ini mundu usu no uthukwika decision ila siaku na mundu usu isaithia ni wonu make critical decisions ya maundu ma kisomo maundu ma uiti na maundu ma malelo kundi ndai amwika me jumila sia maundu lame ukuna sindu sio tongoi ethani wa account ya kwithia tana public participation. Yes. Enda public participation tukasie enda make sure ni attend public participation mwikulia makulia kila kindu kingi ni information nienda mwika me the main informed asunguma sia information is power najua though te informed ethani we see the county integrated development plan ya county yaku ethani we see constitution yaku ya siata Yes. ethani we see mutongwe waku akwathie chao isi ni manifesto yake itwalite kwatia sindu icio nthe tuketha document icio nthe at our fingertips ikanoke saithi ya kindu kilo ukulia mutongwe waku kana question
ni kindu kiki katibani kwa CIDP kana wawetie kwa manifesto na ndimea otwende na ukuli atongoi tu engage wa atongoi maito constructively no kandi umanga mutongoi wimya os nini one time kana two time kana chao engage mutongoi waku na ndaya ni mutongoi waku na bayungu no kuserve in the current in the period ila ibo ya myaka 5 yes ko wona maye engagement amwe kama ingine no na ku WhatsApp group ni mayumanga atongoi anyino na kitu chikiteke sio yes maliten to engage constructively with our leaders na ndimina ndia amuika kana kutwika na 70% of leadership is personal na kwa etha wendo ambai tongwesa mwene ndwisa utongwesa andu ala kwa suru kwa andu ala muika la mekwendo ulipotongo ine asante ndini wa nendo munenge kila mondo si adimono second 10 unene na mondo wa muika wibandu kwithikisi second 10 unene na mondo wa muika wibandu kwithikisi na witabe mwithikisia isire yaku na weniwo galikoni ya mayouth withaba second 10 kindly twambie galikoni hizo nienda utabia andu mamuika mokamba na manthi yonde tumatani omundi mwe andu mapata muno muika niwo wapata muno na iwe imwe yathime na ndimatabia kindu kimwe nyinitawa Emmanuel Ndonyo wa Muthama numite mboni kikima na nzomete maundu ma international relations na diplomacy na umuthi ninotani mwingi muno na nikuona kila anarika kana amwika maende na kuika na twende let us keep the fire burning. Asante to amwika maitu pe kindu kisio takwithia na purpose maisha ni maku yu kila tweleka ta amwika kwa masiro ndo apita mwangangi wa mani anithuthia amwika othe thitu ya Kenya meyumilia maundu ni mautongoi na governance na maisisia mekonanie na maundu ala mamakonetie ibindani yonthe utongoi-ini ona kumisiene nondu kumisiene kweta public participation na mayumila tukwenda twambie kumila tuyikone na maundu asu na maundu manema ningwenda uthuthia amwika tulike maundu ni manema nima ti lathe atwika na thi mbesa nima o yuthe mbesa atucicie twambie nima agribusiness agribusiness nitho the future employer na ndemina amwika nemo one pate amwika paiyone yes ko u amwika tucicie tumano na drug substance abuse kana tumano na miandarati dawa cio mila na cio levya nondo isu ni cio twananga akili citu ciananga mamutha maitu na citu mina bina wisa kwithia ati ibika ni osuti onewa ne andu atu kwita old folks na tongo ya mana kwa tiso newa tanoye na nikenda tikanoe tibathane na dawa icio mila na cio levya na tithiko ni otongo ine nikenda timame mwithikisia wa Adhiani FM kila matuko 12 mwezi wa 8 kila mwaka wethane muthina wa mwika muthina wotani ya mwika na maundu la mwika maitu maende na kwika kwete mwali uku kwete maundu la mailite vandino ya Kenya muthina la tani wanakwia kila matuko 12 mwezi wa 8 kila mwaka na mwithikisia muthina wa umundi va mitamboni za Adhiani FM etukumanisikile uke mwana kukonya amwika la maitu likana kana mwithikisia amwika ne methita majika maundu maingi vandito ya Kenya tuone mwithikisia maitwa icio na ngina miatianio kusukumia wali uko utongoi kusukumia kuleana na maundu ala matailite baadhi ya Kenya na kitumi ne kimwithikisia ndini wa kilungu etuketa twinena na atongo ime kutoka nyo mwika atongo ime kutoka mwithikisia mandite ya Kenya tunene muthina wa mwika na kila mwithikisia mwika maitu mwika kuendea na kukitia kila chailite baadhi ya Kenya kilungu chombanetwe na kwenda kwaku ninja Jarvis Kemoyo wanzioka na nitwambie ngaliko neno mwithikisia umundi volane na mutongo imwa mwika kuma kwe sioni siamboni ni kaundini ya makuone muthoche ndini wa mitambo ito ya DNFM wasa wito inaito ambe atugethie tumiwa sito make zambe dilia ndika na mwithikisia kidunguke kiguokete mwindini wa mitambo ya Adhiani FM ilimi 7 sio ndemio kenda kenda kabdo ile miongo kenda monza kada monza ndo ngaliko sia ketui miongo kenda ina kada 5 ngalikosema kuweni monza ngalikosema idio kenda monza katoka kaundi zitu ya kitu ndine wa kaundi ya masako na kaundi lobi nimeko kenda na kenda katuno ile ota utu ndini wa page ta Facebook
ilani Adhiani FM ifeni wasa witu vinaito twi live thini wa page yetu ya Facebook na bado twi live thini wa YouTube witu ilani Adhiani FM. Karibu sana mitamboni ya Adhiani. Thank you. Yes. Jarvis. Yes. Kwa mbote bya mwithikisia masito maku na ngalikoni ya youth ni wewe. Be mwithikisia na ukethia we bala we withikisia masito ni ta Stephen Kimanthi numite Mboni ni mukwatanithia wa Mwika kilio chombunge cha Mboni ndini wa ofisi wa MP wa Mboni Honorable Erastus Kivaso Wanzioka. Yes. Asandi. Tuile kometuke yo muthenya wa Mwika ila tukwaza International Youth Day we kuelea hata muthenya wa Mwika ukuelea hata kila matukio kwa mina ile mambo kwa na mami novika makuelea hata muthenya wa Mwika nungelea na nzia ye mwana kindu cha mbe muthenya wa Mwika ni muthenya ukite kondu wa kuthuthia Mwika ni wisiku icindu mbingi ciumilite ta either ndawa cia kumila mikile mithuku ya Mwika kukosa kwa mawia kwa Mwika na ni muthenya witho autengetwe muthenya wa uthuthia Mwika na kuvetanga Mwika ziani ila nthuku ila metho maendete nacio nikenda maikae. Asandi. Na wikunikela Mwika maitu ma umundi ni ata ukuona Mwika mailo tumeka thini wa create kana thini wa kusovia na kulungalia message itu kulungalia community itu ni ata ukuona matona utumeka ni nziara seku ukuona Mwika maitu matona kwenda matumeka kwa ilia isiusitu na mono isiusitu sanduane Jarvis wa sisia Mwika la twina mo umundi Kenya ekani wete Kenya ono kamba youth na generation rate ye yulumo novyo kana Mwika ni mwingi ti undu mwene binda atene na Mwikola wiku oyu Jarvis ni musomu na siana yi sienzomu ni ubindu wake sio na kana kasomu ni ubindu wake sio ti undu mwene binda atene mwana wasoma na yuka ya afisi avisi Uthigwa mwana ucu nwendie kwika Mind Nairobi nwendie kwika Mind Mombasa kimwana nikiendie ndithia kundu lakini musie yu muthi matukuni nunu ithingi cia sometie kana ka na cia ingi ni mamanete kisomo nicho kitona kuna nthi kwa Mwika mwingi ni musomu na Mwika we musomu kisomo ni kibindu wake sio na Mwika musomu ni ubindu wake sio kuni kwa tabia asima somethisiana asine maso somethisiana na isio mbingi wasisia onetha ciana yiu yani kana kasomu musiwe kana kasomu ni wona change kinene muno byo kana kunundu kena akili ya kwambisia biashara kwambisia twindo tutona kukaete ona twindo tungi twiko online kana ni kwambisia twindo ku online ni kwati ni wona sindu ithao kawani ciana ukesaithia ciana ini cieyete ukwati kou Mwika ula twina guo ni ubindu wake sio ti undu mwe na generation ila twaina yo kitene. Asandi. Twasisia ni kia kana withi to ikwatanga ndo watu ya kana we mukwatithia wa Mwika thini wa kilomo gichambo ni ngaliko cia makueni umundi usine kana pena melati withi to itwa isesio cia mboni ku young ground nita mount ta me kwala withi to itwa isiana i challenges sikuila withi to ikumana thini wa gukika kana Mwika ya ni matete kana sindu isu withi to itwa isesio nisu kindu cha mbe Jarvis nalika obisini Mheshimiwa Kivaso ni wethiwe na mubango wa kuponya Mwika kana pesindu sio maile kwika ikokilia kisio kindu cha mbe ni wokia ete mbesa sitwa cia youth fund mbesa cia youth fund ila ikundi sio kwatana andu 10 makaima kwa certificate kwa social services mna mosa certificate mainewa mbesa hii na manewa mbesa hii mayambi yotandithia cha keli ni wisi Mwika mwingi nthini wa sekta boda mwingi ni Mwika ula twina guo na sana Mboni kani wete Mboni nundu yo ni onthiuka Mwika mwingi nthini wa sekta boda na Mwika mwingi uyathi school kana driving school ni kuenda kukwata license kana driving license Mwika utena driving license dwesa kuma lukanza wa Mboni kana ukatinda usumbuwe twe polisi kila nithi 20 na nacho ni Mwika ukwate driving license nikenda wiseithia ni wetha utona kwiyumiria Mwika wa mino ukwata driving license
niuka ukesaithia ni moka kama alikana na kambuni hii sietha na mawia mamekuile yes kandika iwete mawia mamekuile ukesaithia mundu usu ni wosa ena driving license Yes. wosa insurance ni wetha na sindu ila sietikiletwe yeah na ilikantini wa kambuni esu na alikantini wa kambuni esu yeah ayambisia kukwani pesa kwisila nundu already ni muntu tutonethie asandi kila kingwenda kuongelagu oyu tutunena Jarvis yeah boni ni tutrainite amuika maana atano Yeah. kwenda oyu metele driving license ila metelete mana ana bubundi kwe ni school emwe yes ya bake na nekwete ngitandi ndesianza ko kikila metelete ko kwa driving license muikozi ya kwa driving license witha wa maluka witha wa maluka asandi twili kanga likoni ino ingene kana omondi usu serikali to yande ya Kenya na kila mundu yaza kana kuina mawia na zikaela tunene atwinena mutana wa omondi maundu ne meo kunya muika twinene yulwa muika ingela me utweka maina mawia ala me kwaza kana memina university memina colleges memina TVET institutions together mamina lakini maina mawia ni hata uko na toile kweka bugide kana muika ndi na masomo mo ni metha na akili ya kwithia me job creators kana aseu yoma mawia vandu wa kwithia me amandi mawia kindu kimwe Jarvis ngwenda gutapia nthi itu ya Kenya yeah ni tutukite tuketha na atongoi na twetha na atongoi ebinde ya siasa ni mekia ilikoni amuika watu sakwa tukamumandhia mawia watu sakwa tukamumandha mawia maitha maivathukania ni mawia meva taetha ni mabathukana cie mawia meva wisaidia muiko ni umana mundu utu twamusakwa tukakwata wio no muika ni withitwe na ila mentality ya nasakwa ngaenda ofisini bandu nasakwa nasoma utu twamusakwa nundu ni musomu ngaenda ofisini bandu una na musakwa nundu ni musomu ngaenda kambunini bandu yes kila ngwona Jarvis yeah atongoi ala twinamo mailika ground mainena na muika ni mailomea tukaseuvia mawia ma biashara mailiona tukaseuvia mawia ma biashara mailiona nikienda tutuweke iki amuika iliko nisio pe mawia metele mobisi pe mawia metele makambuni ni manene nikienda wisevia tutwapetangachu nicho kitumiona Gen Z yuyo kelile na yo kikila na wasia mwingi nundu ipinda ila kwa ino sakwani nimekiwe kiliko nikana muka mande wa mawia mobisini mukaenda kukwatia mobisi mana mukaenda kukwatia mobisi mana yuki kila mekukitia nikeu lakini taetha nimeiwe mwatu sakwa tukamumandhia tuka create mawia ndini wa biashara eno tuka create mawia ndini wa sector eno uwezaidi ya muiko sundu na thina na kila chanenwa kirikika kila chanenwa kikirikika uwezaidi ya muiko sundu na thina asandi wasijande ne onene nyosi mwingi withia winene a muikala maten disabled kana madereva me na utoni muna lakini matena utoni wake kama ondo wasijape na amuika maitwala metha na mathina ma mikalile kana mamutha kana la metha na disabilities na twina 8 nita milati taje kwela maybe uko na ile kwetha itwa igwo mundi usukugire kana muikala bado ala metha disabilities na muno aka na aka ni medio matono okundwa na kutetheiwa kwikwatia ndini wa society itu na sana okamba twina amuika ingi ala ni disabled kana me mwana meta wa mamwitha me mwana amuika ni mailetha maitethewa kukwata mawia ala makonanitie na uima wo wa mwili kani wetenga nasie kana muika wina mamwitha mozu ndaile kukwe waadhithi akasembe kana ndaile kukwe wadhi akaime kana ndaile kukwe wadhi adhi akakukune biashara ya utinda atembete ni wailo mandhiwa onzianzeo either ethothotha iwe wa saluni muikokosu akakalijwa gwe thai mundu muka ona umundi kuya ume
kwa mama kona we osua saluni yes boy we awa obebia moiko osua dipyobu abunde we awa obebia titi we awo tindo tembete ni we a ukoma we obu we ubakube no ile kwa ibingo biashara taitha takawosh sindu sisia muthembosu na kwe mawe maingi muno mandu a December. Asandi tuiminokelea kuminokelea pena ndize weyona ndize na umundi usino kuona kana kwena andu nemeukaya na muno muno amwika nemeukaya kukonya utongo yelawe kukuma ndini wa serikali sema tu serikali sya kaundi mpaka ndini wa national government eleto kwa president William Ruto ndize kana no kuona pena we kwacho kwa andu maitu mamwika mudhani wa umundi tuitania mudhani wa amwika Jarvis Kenya imbesa mbinge kanitumia nimbetesu na ona kuwe mwene no ndavyo kandikeje kana Kenya imbesa mbinge na mbesa ila si Kenya Jarvis kana thiula ikeno katumi wanesa ni utethia amwika maitu oyu ni tutuwe counties ine wa mbesa mbinge ni tuwe national government thina mbesa mbinge lakini mbesa isu imanda pala siulika ya taeva mbesa hii ni tumia wanesa na sana muikani muikani nundu muikani wo one witu wisaithia ndino thiendete nesa muno byo na ndu isa kwiwa muika wina kelele ni tutuwa pepe na we kwatio muika mena we kwatio na ndite ya Kenya pe na we kwatio kwao yuntito no kuya kana pe we kwatio ateo kwa tongo amwe alamene muiko ukakateria oni yes kwa tongo itaze for example tamboni mboni na utalela siendo mbinge muno mheshimiwa wako Erastus Kivaso Nzioka wikite ni utetethetie amuika makwate mbesa si amuika ni utetetie amuika makwate driving license nikikenda wizethia ni woke dia amuika no tetethetie amuika mabingwe biashara nikenda wizethia ni meyo kidia taeva itu kwa tatongo itasu ndito ya Kenya wisaithia ndito ya Kenya ni organiza na ni lazima betha we kwatio taeva tu na tongo mambo temboso. Asandi omonde osu pe mondo amwiko gwithukie iso ibando gwithukie wene ando millions of yani mamilioni maya amwika nenda unena moyo yo monde osu ni utomane we kwoto nonena na mondo amwika ibando ukwithukie isi nuno gwithukie isi nema gwithukie isi na inge mono tia ndo nini utono matabiata omonde osu message la we nayo kwa mondo amwika omonde osu tuitania mondo na wando amwika message la ninayo kwa ando mamuika neno kila ngwenda kwasia muika weba lawe na muika ndinezo weta ni weba muika ni between 18 years to 35 years osu niwo muika muika osu ni waile kwithiwa wina sindu ila mene mamwite maile kwika maisha nimo ti kutengemea na wathukuma abana nipo ngathi kuandikwa ti kutengemea ni nasa kuyengania akamanthia kikena ni waile kwitha nondu wakuwe mwene we are need soma kana wamina kusoma nyenge ngambisia ki dimando ngweka ngambisia ki dimando ngweka kwe biashara mbingi sia ile kukuthukuma nando mamwika kwe nima ya ile thukuma nando mamwika muika ndukatate kwitikila kwikala mana nundu wekala mana demo wekala mana no ndu mwekiliko chaku kikethwa kiilie mana na ukethwa tomo likadawa ni sisi ya kumila ukethwa tomo lika maundu ni mathuku nundu kiliko kiilie mana kiawa ni mwana wa satani satani bwe wose ya mwana akambia kutumia muika nai kwa uni ngwasia muika ndukatete kwitikila kwikala mana kwitindo mpinge muno wa ile kwitha uilikanga uthukume nikenda wiseithia kiliko chaku kineka kalamana yes asani mwithikisia kikino ke mwana cha muthina wa muika tutania muthina wa muika muthana wa umundi na ni kila matuko 12 mamwigwa nana kila mwaka muthina usi mwithikisia tuna miaka 10 yu twambia kutania kuende ando maitu mamwika te muthina wenu ni mauto maingi mauneni maingi ala muone atongo yi na bado mwithikisia maundu meo konyaindi utongo ito andia Kenya ondo amwika mailo konywa na sino bingi la mwika mwithikisia mailo konywa kilungu chomanywa na cheto kwa kuninyi Jarvis Kimoyo Wanzioka mwithikisia wa Adhiani FM kila matuko 12 mamwigwa nana
kila mwaka wethane muthenya wa mwika muthenya wotani ya mwika na maundu la mwika maitu maende na kwika kwete mawali uku kwete maundu la mailite vandino ya Kenya muthenya lotani wanakwia kila matuko 12 mwezi wa nana kila mwaka na mwithikiza muthenya wa umuthi va mitambo ya ADN FM nitukumanisikia nuke mwana kukonya amwika ya maitu likana mwithikiza amwika ne methito majika maundu maingi vandito ya Kenya tuonete mwithikiza maitu icio na ngina miatianio kusukumia wali uku otongo kusukumia kuleana na maundu ala matailite vandino ya Kenya na kitumi ne kimwithikiza ndini wa kilungu nitugeta twinena na atongo ime kutoka nyo mwika atongo ime kutoka mwithikiza mandito ya Kenya tunene muthenya wa mwika na kila mwithikiza mwika maitu maile kwika na matona kwika kuendea na kukitia kila chailite vandino ya Kenya kilungu chumbanitwe na kwenda kwaku ninye Jarvis Kemoyo wanzioka na nitwambie ngaliko neno mwithikisya umundi volane na mutongo imwa mwika kuma kwesio ni siamboni ni kaundini ya makuone muthoche ndini wa mitambo ito ya DNFM wasa wito inaito ambe atugethie tumiwe sino make zambe dilia ndika na mwithikisya kidunguke kiguokete mwindini wa mitambo ya ADN FM ilimi 7 sio ndemio kenda kenda kando ili miongo kenda na monza ndo mangaliko sia ketui miongo kenda ina kusema kuweni kenda monza kalokesema kuweni ya idio na ni mwithikisya miongo kenda monza ndini wa kaundi yitu ya ketui ndini wa kaundi ya masako na kaundi lobi ni miongo kenda na kenda katuno ili ota utu ndini wa page ta Facebook ilani ADN FM ifeni wasa wito vinaito tui live ndini wa page ta Facebook na bado tui live ndini wa YouTube wito ilani ADN FM. Karibu sana mitambo ya ADN. Thank you. Yes. Jarvis. Yes. Kwa mbote vya mwithikisya ya masito maku na ngalikoni ya youth ni wewe. Be mwithikisya na ukethia wibala withikisya masito ni ta Stephen Kimanthi numite mboni ni mukwatanithia wa mwika kilio chombunge cha mboni ndini wa ofisi wa MP wa Boni Honorable Erastus Kivaso wanzioka. Yes. Asandi tuile kometuki yo muthenya wa mwika ila tukwaza International Youth Day wewe kuelea hata muthenya wa mwika ukuelea hata kila matukio 12 mambo kwa na mami novika makuelea hata muthenya wa mwika nungelea na nzia ye mwana kindu cha mbe muthenya wa mwika ni muthenya ukite kondu wa kuthuthia mwika ni wisiku icindu mbingi ciumilite ta either ndawa cia kumila mikile mithuku ya mwika kukosa kwa mawia kwa mwika na ni muthenya witha autengi muthenya wa uthuthia mwika na kuvetanga mwika ziani ila nthuku ila metha maendete nacio nikenda maikae. Asandi na wikunikela mwika maitu ma umundi ni ata ukuona mwika mailo tumeka ndino wa create kana ndino wa kusovya na kulungalia message ito kulungalia community ito ni ata ukuona matona utumeka ni nzira seku ukuona mwika maitu matona kwela matumeka kwailia isito na mono isito sandwane Jarvis wa sisia mwikala twinamo umundi Kenya ekani wete Kenya ono kamba youth na generation rate yulu munovyo kana mwika ni mwingi ti undu mwene binda atene na mwikola wiku oyu Jarvis ni musomu na siana yi sienzomu ni ubindu akisio na kana kasomu ni ubindu akisio ti undu mwene binda atene mwana wasoma na yuka ya afisi avisi Uthigwa mwana ucu nwendie kwika Mind Nairobi nwendie kwika Mind Mombasa kimwana nikiendie ndithia kundu lakini mucie yu muthi matukuni nunu ithingi ciacometie kana ka na cia ingi ni mamanite kisomo nicho kitona kuna nthi kou mwika mwingi ni musomu na mwika wi muce kisomo ni kibindu wake sio na mwika musomu ni ubindu wake sio kuni kwa tabia asima somethisiana asine maso somethisiana na isio mbingi wasisia onetha ciana yiu yani kana kasomu musiwe kana kasomu ni wona change kinene muno byo kana kununduke na akili ya kwambisia biashara kwambisia twindo tutona kukaete ona twindo tungi twiko online kana ni kwambisia twindo ku online ni kwati ni wona sindu itha ukawane ciana ukesaithia ciana ini cieyete ukwati kou mwika ula twinaguo ni ubindu wa kisio ti undu mwe na generation ila twaina yo kitene. Asandi
twasisia ni kia kana withi to ikwatanga no ndo watu ya kana we mukwata ndia wa muika thino wa kilomo gechamboni ngale kwese amakuweni omundi usine sekana pena melati withi to itwa isasionisia amboni ku young ground nita mount ta me kwala mwithi to withi to itwa isiana i challenges si kuila withi to ikumana thino wa kuja kana amuikaya ni mate de kana sindu isu withi to itwa isasionisu kindu chambe Jarvis nalika obisini Mheshimiwa Kivasu ni wethiwe na mubango wa kukonia muika kana pesindu sio maile kwika ikokilia kisio kindu chambe ni wokia etembesa sietwa cia youth fund mbesa cia youth fund ila ikundi sio kwatana andu 10 makaima koza certificate kwa social services mnamosa certificate mayuka mainewa mbesa hii na manewa mbesa hii mayambi yotandithia chakeli ni wisi muika mwingi ndini wa sekta ya boda mwingi ni muika ula twinaguo na sana mboni kani wete mboni nundu yo niyo ndioka muika mwingi ndini wa sekta ya boda na muika mwingi uyathi school kana driving school driving school ni kuenda kukwata license kana driving license muika utena driving license dwesa kuma lukanza wa mboni kana ukatinda usumbwe twe polisi kila nithi 20 na nacho ni muika ukwate driving license nikenda wisethia ni wetha utona kwiyumiria muika wa mino kwata driving license niuka ukesaithia ni moka kama alikana na kampuni hii sietha na mawia mamekuile kandika iwete mawia mamekuile kesaithia mundu usu ni wosa ena driving license ni wosa insurance ni wetha na sindula sietikiletwe na ilikantini wa kampuni esu na alikantini wa kampuni esu ayambisia kukwani pesa kuisila nundu already ni mutu tutonethie asandi kila kingwenda kuongelagu oyu tutunena Jarvis boni ni tutrainite amuika mana atano na kwenda oyu metele driving license ila metelete mana ana bubundi kweni school yemwe ya bake na ne kwete ngidandi ndesianza ko kikila metelete ko kwa driving license muikozi wa kwa driving license ngwetha wa maluka ngwetha maluka asandi twili kanga liko ni ngene kana omondi usu serikali to ya Kenya na kila mundu yaza kana kuina mawia na ikela tu nene tuinena mutana wa omundi maundu ne meo kunya muika tuinene yulwa muika ingela me utweka maina mawia ala me kwaza kana memina university memina colleges memina TVET institutions together mamina na kine maina mawia ni hata uko na toile kweka bugide kana muika thina masomo mo ni metha na akili ya kwithia me job creators kana aseubya mawia vandu akwithwa me amandi mawia kindu kimwe Jarvis ngwenda gutapia nthi itu ya Kenya ni tutukite tuketha na atongoi na twetha na atongoi ebinde ya siasa nimekia ilikoni amuika watu sakwa tukamumandia mawia watu sakwa tukamanda mawia maitha maivathukania ni mawia meva taetha ni mabathukana cie mawia meva wisaidia muiko ni umana mundu utu tutwa musakwa tukakwata wio no muika ni withitwe na ila mentality ya nasakwa ngaenda obisine bandu nasakwa nasoma utu tutwa musakwa nundu ni musomu ngaenda obisine bandu una na musakwa nundu ni musomu ngaenda kampuni ne ba kila ngona Jarvis atongoi ala twinamo mailika ground mainena na ni tukaseu biashara mailiona tukaseu bya mawia ma biashara mailiona nikenda tutuweke iki amuika iliko nisio pe mawia metele mobisi pe mawia metele makampuni ne manene nikenda wisethia tutwabetangachu nicho kitumiona Gen Z yuyu kelile na yo kikila na wasia mwingi nundu ipinda ila kwa inosa kwani nimekiwe kiliko nikana mukamande wa mawia mobisini mukaenda kukwatia mobisi mana mukaenda kukwatia mobisi mana yuki kila mekukitia nikeu lakini taetha nimeiwe
ni meiwe mwatu sakwa tuka mumanthia tuka create mawia ndini wa biashara eno tuka create mawia ndini wa sector eno uwezaithia muiko sundu na thina na kila chane eno kithikika kila chane eno kithikika uwezaithia muiko sundu na thina. Asante. Wasijane ne onene nyosu mwingi withia winene a muikala maten disabled kana madereva me na utoni muna lakini matena utoni wake kama ondo mana wasija pena amuika maitwala metha na mathina me kalile kana mamutha kana la metha na disabilities na twina 8 nitamila titajikwila maybe uko na ile kwetha yitwa igwo mundi usukuithia kana amuikala bado ala metha disabilities na muno aka na aka ni medio matono kunwa na kutethewa kwikwatia ndini wa society itu na sana okamba twina amuika ingi ala ni disabled kana mema mutha me mwana meta wa mamutha me mwana amuika ni mailetha maitethewa kukwata mawia ala makonanitie na uima wo wa mwi kani wetenga nasie kana muika wina mamutha mozu ndaile kukukwe waadhi akasembe kana ndaile kukukwe waadhi akaime kana ndaile kukwe waadhi adhi akakukune biashara ya utinda tembete ni wailo mandhiwa onzianzeo either ethoka iwe wa saluni muikokosu akakalijwa kuya thai mondo muka ona umundi kuya ume makona awe osua saluni ethoka iwe wa ubebia muikosu adijwebu abubundi we wa ubebia titi we au tindo tembete ni we utukoma uyobu uwe bakube no wale kwitho ibingo biashara taitha takawosh sindu sisia muthembosu na kukwe mawe maingi muno mandwa December. Asante. Tuiminukilia kuminokilia pena ndize wiona ndize kana umundi usino kuona kana kwena andu nimeukaya na muno amwika nimeukaya kukonya utongu yela wikukuma ndino wa serikali sema tu ko serikali sa kaunti mpaka ndino wa national government eleto kwa president William Ruto ndize kana nukuona pena wikwacho kwa anu maitu mamwika mudhani wa umundi tuitania mudhani wa amwika Jarvis Kenya imbesa mbingi kanitumia nimbetesu na ona kuwe mwene no ndavyo kandikeje kana Kenya imbesa mbingi na mbesa ila si Kenya Jarvis kana uthiula Kenya ukatumiwa nesa ni utethia amwika maitu oyu nitutuwe counties ine wa mbesa mbingi nituwe national government thina mbesa mbingi lakini mbesa isu imanda pala siulika taeva mbesa hii nitumia wanesa na sana muikani nundu muikani wo one witu wisaithia ndino thiendete nesa muno byo na ndu isa kwiwa muika wina kelele nitutwewa pepe na wikwatio muika mena wikwatio na ndite ya Kenya pe na wikwatio kwao yuntito no kuya kana pe wikwatio ateo kwa tongo amwe alamene muikoro ukakatedia oni kukwea tongo itaze for example tamboni mboni na utalela siendo mbinge muno mheshimiwa wako Erastus Kivaso Nzioka wikite ni utetethetia amuika makwate mbesa si amuika ni utetethetia amuika makwate driving license nikikenda wizethia ni wokedia amuika no utetethetia amuika mabingwe biashara nikenda wizethia ni meyokedia taeva itu kwata tongo itasu ndito ya Kenya wisaithia ndito ya Kenya ni